Belakha hambai sini press media tai print media rono tini sung belakha kha tongthomani bisingo tini o gunador baladon ni dokkin ekshori bisin andaro tini boroksono lamfugina haka tai sono phaine edition nirbachono IPFT ro damari opodoi kuplai khlaini bagai borok tini sung basini IPFT lekbana rompaika total butarun khabaro 15 family ni 36 butar BJP tai Tipra Motha yakarei borok tini kedisumai join rekha asa khayo parani borok o gunador baladon param borok jono phanai 12 tarik edition nirbachono damare opodoi kuplai khlaini borok jono biswas ka bong biswas bong hamari manei singo nutun bazar posis nutun bazar Malbasa sing kuplai naina tini bai mokhe chini second joining jung thanai dasim sa diboro chini Malbasa BC aro Kalamati para obo hakino sing joining nakha omo siminya day to day nor khana ekta big breaking news nunai berigi dugano prai sini 300 family over top leader aro sing joining nanai naw ni meeting mission te chengkhana IPF tini fan o posit nutun bazar Malbasa wo apply ni fan sing nugir nai ambai IPFT long live, IPFT long live. Adi represent khabar kubai lam sango. Agame edition nirbason damari opore apply khlai de. Agame edition nirbason damaro opore apply khlai de. IPFT long live. Raspat do. Nang kembali ke Dubai. Jung tini BJP bai Motha bai Pondo poribar ke 36 butar kau jung bo damari na handogoi ro phaya tini aking boke tung kono khakchang phaya na tung IPFT no khakchang ye ro tung training ke phaya tini